Gerbiamoji projekto vadovė Eiti Papadakis profesorė, gerbiamas viceministrė, gerbiami šios konferencijos dalyviai. Dear coordinator of this conference, dear Vice Minister of Ministry of Education, dear participants of the conference. Man labai malonu tarti keletą žodžių mūsų gerbiamiems svečiams, jo labiau, kad rytoj, kitą dieną, jūs visi būsit mūsų universitete. It is my sincere pleasure to welcome the participants of the conference, especially because tomorrow we will be meeting you at our university, at the Lithuanian University of Educational Sciences. Labai malonu tai, kad Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungoje, būtent labai įvairių konferencijų gausa yra iš tikrųjų puikus dalykas, kuris padeda mums patiems visą švietimo sistemą kuo geriau tvarkyti. It is especially important that this conference is included on the list of the events, of the conferences in the course of the Lithuanian presidency in the EU. And these kind of conferences help us to outline the policy of education of this country and Europe. Praeitą savaitę mūsų universitete vyko kita didelė mokslinė 2 dienų konferencija, kurioje dalyvavo 11 Europos šalių rektoriai. Būtent ji buvo skirta, kaip reiškia tuos ryšius, kontaktus plėtoti, tvirtinti, būtent pedagoginio profilio universitetų. Last week, our university hosted another conference, which was also international, and which 7 countries were presented and represented, and most of them were pedagogical universities, and we also had a talk about the development and prospects of education in Europe. Ši konferencija pagal savo charakterį irgi susišaukia su ta praeitos savaitės konferencija. Mokyklų lyderystės problematika mums yra labai aktuali svarbi. This conference can be related to the last week's conference because this topic is very urgent, and school leadership is the urgent topic for us, for our university and for Lithuania. Ir šis europinis projektas yra be galo svarbus ne vien tik tai toms mokykloms, kurios yra lyderės, bet ir toms, kurios gali tapti laikui bėgant lyderėmis dėka reiškia pastangų ir kartu ryšių, kontaktų, patirties plėtotės. This conference, that's your conference, is very important not only for the schools that are already leaders today, but also for the schools who are about to become leaders, who can take the experience, share the experience, take the experience and develop their schools. Na, aš galvočiau, kad tas sniegas, kuris nukrito šiandien, taip, ir šiek tiek vėsoka diena, jokių būdų nepakenks jūsų draugiškam, profesionaliam, labai kultūringam bendravimui Vilniuje. I hope that the snow that we have today and the cool weather will not interfere with your productive work, and that you will have the best time here in Vilnius. Na, linkiu savo ruožtu idėjų, geros patirties mainų, tiesiog galima sakyti fiestos, ir kviečiu rytoj apsilankyti mūsų universitete. I'm wishing you the fiesta of the good ideas, of sharing the experience, and I would like to welcome you tomorrow to our university, to the Lithuanian University of Educational Sciences.